Саламатсыздарбы, урматтуу каттаучулар. Бүгүн мен Ош шаарындагы Борбордук базарда турам. Сиздерге тюрбандарды, хижабтарды тартып көргөзөм. Manaları var 200 so'mdan beraman. Manalar 250 so'm. Mananın tikilişi başqacha. Mananın tikilişi başqacha. Mananın tikilişi başqacha. Mala boshqa moshni turadi. Ammo manalar qilsa ham qoladi. Hamma yerda ham qilib bor-da. Turbanдар канчадан? Turban bular. Var manalar turban maşallah hamma turban. Ооба, бааларын айтып койсоңуз. Кайсы мыналар? Мыналар канчадан? Мына жалтырак басылган. 250 so'm. 250 сомдон экен мына тюрбандардын бардыгы ушул катар. 250'den beri aram. 100 so'm, 150 so'm ileri var. Ular arada prostoy. Мыналарбы жалтыраган, э? Ya bular 350 so'm. Мына жалтырак басылгандар 350 сом экен. Материалы эмне булардын? Бамбукпу? Bular turibdi. Mana o'shunga o'xshagan. Bular 100 so'mdan berin. 100 сомдон бересизби? Ага. 100 so'mdan berin bular. Unalar boshqacha. Kişiliş başta yeganda moshni turadi. Мыналар деңиз 250 сом. 100 so'm, 150 dan unga. Бир аз эме точно турбайт деңиз. Мына ушулар 250 сомдон экен ушул катар. Мынакей. Бул катар болсо мына бул тюрбандар 350 сомдон экен. 350 сом. Материалы бамбук. 550 so'm yangi keldi. Материалы бамбуктан экен. Булар 250 сомдон экен. Ага. Bular 250 dan berin. Ага. Мына үстүндөгүлөрчү? Bunalar 250 so'm, bunalar bardıq 250 so'm, bunalar 250 so'm, bunalar 350 so'm. 350 so'm, 350 dan 250 so'm. 250 so'mdan. Мыналар, а? Бамбук, материалы? 250 so'mdan. 250 сом экен. 350 сомдуктары мына жалтыраган 350 сомдук. Тюрбандар. Турба деген барбы, жок силерде? Turbandan shular var. Тюрбан буларчы, анан дагы бир эмесин сурашты эле. Еще труба дегени да болот экен. Ular zakazga bo'ladi, eja. 1000 сом, 1,5 сомдуктары бар, заказга болот Zakazga экен да. bo'ladi. Мыналар 150 дедиңиз, а? 350 та булар. Страздар менен 350 дедиңиз. Мыналар 250 дедиңиз, а? Мына экинчи катарда. Жакшы. Бул эмне? Бул дагы тюрбан, а? Канча сом? 300 so'mdan bular. 300 сомдон. Очень красивый. 300 сом. 300 сомго бересизби? 250 сом экен мынакей. Ушул дагы сонун экен. Ушунун расветкалары барбы, жокпу? Барбы? Мына ушунун ар кандай светтери бар экен. Мулардын дагы var eja. бардыгы ар түрлүү светтери бар экен. Жолугу эмне мындай окшойт. Химарбы жолугу менен? Химар да? Канча сом? Башын кийип анан мындай кийет. 1100 да. 1100 экен химар. Mana. Светтери барбы? Yok, siveti yok. Bir takalım. Hacıya ketip, ümre getiş yaptım. Мына турецкилер канчадан? 3,5 ming berişimiz. Monusu 4,5 ming. Мына жашылы 4,5 миңби? Yoshga mı qarigan? Жаштарга, орто жаштарга. Monolar mana, mono ham yaxshi ijob. Канча ушулар? 3 ming. 3 миң экен. 3 миң болчу көбү. Qachon kelasiz? Ertaga yana jildirib. Эртеге алып түшөсүзбү? Odamlar umrega ketyapti-da, hijob so'rab kelishyapti. Мына эмелеричи, мына жукарактары Sotilish 3,5 ming. 3,5 миң экен. 3 миң, 3,5 миң. Хижаптар. 4 mingden. 4 миңденби? Ооба. 4 миң. Бир эле эмнеси бар, расветкалары бар. Mına ham 4 ming kemi var. Mına ham 4 ming kemi var. Каяктыкы? Bular bari Türkiye, mına ta Bişkek. Кайсы Бишкек? Мыналар? Mınalar Bişkek. Булар Бишкекпи? Бишкектики канча? Bişkeklerdeki 3 ming kemi var. Mına Türkiyeler 4 ming kemi var. 4 миң кеми бар. Расветкалары барбы? Ооба, 1, 2 дагы bir rasetkam var. Мына көк, күрөң, Zileni ham var, ece mına. канча? Bularımız 4 ming kemi var. 4 Mınalar ming 4 kemi var. ming. Бери алсаңыз.
3200'den 3300'den beretece. Çinin aytayın da. Karasuda Karasuda. 3300 3200'den. 3300 3200'den beret Karasuda. Kalpı suyla hacatı çok Ova. ece. Aha. 3300'den özümüz alganımız da ece. Düşündünüz mü? Biz seni de silergen beret de. Bizge bergende 3300'den beret bunalardı. Biz satın. Biz 4,5 kemi var dep 3700 3800'den satabız. Aa, yaxşı. Gördünüz mü ece? Amma nanece 3,5 3,5 ming. Bu zamok. Kapşakası. Kapşankası mı? Turkiyadan keyin Bişkek eken da. Ona Bişkek. Bir ile Bişkek'e. Bişkek tamam bir el. Bişkek. Oşo Bişkek ece. Hazır albaysız da ece. Bası qancha Toshkentga? 3,5 ming kemi bar ekan. Toshkentniki mana. Stras bosilgan. Paltolarda ko'rsatib qo'ying mana. Birinci turibki pasta. Aslında Sen- 12 kemi var. Ular Türkiye. 12 kemi var ekan Turkiya deydi. Ha. Ona Zangori Toshkent. Mana jashil, Ha, Jaşı. 7,5. 7,5 ming ekan Toshkent. Bunalarchi dag'i jashillar. Ular Jaşı Türkiye tepede 2 tane. Qancha? 12 kemi var. 12 kemi bar ekan. Ona Türkiye'nin tepesi bitti Türk'tü 7,5 Taşke ona. No, Mana. Yarım Taşke. Toshkent 7,5 ming ekan. Da mana. Lama. Cakalar. Jaqalari tozalama Mana. deydi. Mana. Görüyorsun mu? Bula Türkiye. Başkatan Türkiye. Tülüp ayta yaxshi. Tülevid hiç tiki buluyor. Dag'anda yaxshi kashemir Mana paltolarim. paltolar. Yine manalar var mana. Mana var. 11 bin var. Turetski. Yine mana var. 15 bin kan var. Türkiye. Yine mana var. Taşki. 9 bin. Hiçteki buluyor. Uzun. Kashemir mi? Müslim ayarlar giyadigan. Ha, musulmon ayollarga palto. Müslüman. Müslüman. Uzun giyadiganlarga. Ro'mollilar, jo'liqlilarga. Jo'liqlilar var. Oo. O'tganda bitta qirg'iz do'stimiz kelini olib chiqib ketdi. Juda so'yindi, juda chiroyli. O material toza ekan. Fasonlari Действительно. mana, ko'ring mana. Chiroyli. Ko'rdingizmi mana shu paltolar? Mana paltochi bu da uzun ekan, mana korичневый. Bu ham uzun, ha. 15 ming kemi bor. Ha, Ha, bu da uzun palto kiyib turgan ayollarga uzun ekan. uzun. Bu Bundan katta xotiraga, mana jashrolarga. Mana qora jashiriqlarga deydi. Bunalarchi mana jaqasi воротниги yo'q. Mana baratli, mana turetski bular hamma 8,5 mingda. Birovni olib ko'rsatmaysizmi? Tomchi mana. Tamchi? Ha, tomchi, bu tomchi. Tamchi deyaptilar. Tamchi. Manalar bor mana. Turet 8,5 ming bular. Mana. Mana. 8,5 ming ekan. Bo'lshu? Bo'lish. Bo'lshu 8,5 ming. Kirpich. A, Yatishli svet. горчичный свет palto qancha? 6,5 ming. Vaqtga. Bular Toshkent, lekin material Turkiya juda yaxshi palto, pishiq palto. O'sha palto materiali Turkiya. Tikilishi Tigilishi Shved, Toshkent Toshkent, ekan. ha. Son tigilibdir. Bitta mana shu noshini to'g'risini aytib, birov menga 20 mingga berib ketdi. Bu ham dublonka qatorli mana. Xotinlar bir ikki marta kelgan ekan. Men aytib deb sotiraman. Aytib qo'ymasam bo'lmaydi, tushundingizmi? Desangiz. Qanchaga berdi sana? Buni endi kirganiga beraman. Kelganini desangiz. Naturalniy tigr ekan. Mana bor. Aha. Bu qancha? Oldingi eski model palto 5 ming. 5 ming. Bo'ldimi? Oldu. Men 2700 dan. 2700 shunday. Ro'yam ashtaqi. Kartalar 2700 dan, uzunlar 2800 dan. Uzuni 2800 dan deydi. Buna yarg'anlar sotlar. Barakin. Bardıq paltolar 12 ming kemi var deydi. Jaqasilama. Arganda rasvetkada ekan 12 ming kemi var ekan. Bardıq paltolar. Nanda bir şuba var ekan. Qancha deyotasiz? 50 kami bor. 50 kemi var ekan. Qayerdan nima olgan? Beri ko'tarib olib ko'rsatmaysizmi? Buni kimlarga jo'natmoqchisiz, Ayollar so'rayotishadi. Sonun ekan, modasidagi o'rtacha uzunlikda razmer 48 ekan.
Мындай натуральный норка экен. Обалдыңыздар? Жилеттер канча? Jiletler 10 bin kemi var. 10 000 кем бар экен. 8,5 milyon verişiyor. 8,5 миңден берилет экен.